Kani ka Shipara Hito Oin Salon. Doro jang to. Biang mo. Te. Sana din pat ngamiyir yang sapet ndang ada mo. Oke. Good morning Parlok, saya Sen Pat kenika blog channel ka jong ka pamta kasi, dem ta kasi ngandai ban hak husnyo ujonga te menda kasi yang pen ihi ya kam vlog kaps nyo te ale mendangin ale pernah. Kenika Shipara Hito Oin Salon. Menda kasi ngan hak kaps nyo mah. Ini apa kadukan jong i Wanshan makan nih oh siliang dengan saya kapsni orang ni napiru mo udah nabreng kopi gimana nih najan mo laban wan kapsni orang ni kan dukan cerita mesti menemui mah badan badan kira-kira zero ya zero nadin nang ai tang ni mah ai pelan dah sini dan style rendah sini.
kembang saya modern papan perut. Singyo siya nih betul sih? Singyo berpas. Seru dan lejma. Ni biasa perlu. Wala dadan dapdeng jafi bakwa bomla ban wan ma dari se pipang isdam. Bakwa ban tahapsnyu. Sedang tak ini. Nasabu ya nombar jang ima kipanane najan kan nyudai pada jangai tu yok kimla siu baik kali ma. Dai kini kiban najan ma. Ila banwan home service ro hayen. Kalau ada dan apa yang pergi perlu kita dan nani najan mo nomroy lum selama nanti jadi kita gak betah tu bantu badan terendo nomora mo ini kita najan 8 pelun wah kita najan Pasha kemudian sekpra, kemudian pelun, kemudian badan, kemudian mission, no, kiba kuat ban cups new, dapat hitam, kimla ban yang mas, new jumpa ulah dorong kuat ban cup, kimla ban ketak ini. Samuel kapsul. Itulah dari gedung ni. Dari gedung. Cerita baca di log kita. Jangan tersi. Salah di mana? Aidah. Mulai. Saya baca Pak Mat Ismail lar tu perlu kap ni. Dah sedang tak? Okey, spek pi perlok mo tenat nem mo kila pek tangan pek ke kedua rojang tu. Biang mo te sanadin pat ngamiri yang sapek ndang ada mo. Okey. Si katu ngalah depan Pak Kapsnyu telah ada dan pada yang jong pi udang poi temai akan ka channel ka jonga so subscribe share bat like te kumbang ala ong pi mo ala da dan pada yang jong pi ki ban na jan mo ki ba kwa ban le home service ki ba shitam
pemlak ban wan mo di dan hayang pilak ban khot ya i wan shan mo nih wan shan siliang mo wan shan siliang si kemudian hingga penkut no ya kanika vlog video di jonga teh haduk bangin ya kenduk biang aku ipat ka video kita bye.